ostavio. Skoro pred oltarom i tek tako me ostaviš, bez ikakvog objašnjenja. Drag, pametan, najbolji, ma savršen. Toliko sam te voljela, ma i dalje te volim. Gdje sam pogriješila? Ne razumijem. Dobar dan, ispričavam se, Aša. Amata, drago mi je. Mogu li vam pomoći? Izvolite vode, nije još otvorena. Hvala vam puno. Da bar ima tako divnih ljudi kao što ste vi. Što vam je? Što vas muči? Neka gadna bolest je mene napala. Ja vam kažem, nešto mi se loše sprema. Neće još dugo. Pa joj, pa sigurno nije tako strašno. Nego, zašto ste vi ovdje? Isto neka bolest? Ma, imam i ja problema. Samo ne zdravstvenih, nego ljubavnih. Kad biste samo znali kakvih. Ma dajte, pa kakvih to? Ostavio me zaručnik. Kakav je to čovjek koji tek tako ostavi svoju zaručnicu? Stvarno strašno. Pa ne sekirajte se zbog toga. Hvala vam što me tješite. Jako lijepo od vas. Ali problem je što ja njega još uvijek volim. Po vašoj priči, taj lik je stvarno glup što je izgubio ovako predivnu ženu. Ma bit će to dobro. Vrijeme liječi sve rane. Osim bolesti. Ah, svi mi nekoga volimo od koga ne zaslužuje. Dakle, svoja obitelj koja meni ne vjeruje da sam bolesna. Zato sam se došla posavjetovati oko nasljedstva. Pa, baš smo sretne što smo ovdje. Mislim, ako nam netko može pomoći, to je gospođa Fontana. Nema bolje poznati life coacherice u njemu čitavoj Europi. Zagreb je sretna što je ovdje, a tek mi, besplatni individualni tretman. Sama sudbina je htjela da smo baš mi te sretnice, kaj ne? Da. Bog, curkice, kaj su i vas izvukli u emisiji? Jao, Koje smo mi sretnice? Da, baš smo to sada komentirale. Mislim, to je ipak gospođa Fontana. Da. Sada, recite mi zašto ste ovdje, baš me zanima. Pa, vidite, mene je ostavila ljubav mog života, baš pred našim vjenčanjem. Ja, pa to je živi užas. Je, mada, kad malo bolje razmislim, pametan, zgodan, mislim, znao je često vikati na mene i udario me čak, ali samo jednom. Osim toga, zaslužila sam to. Pa ne znam, meni se čini kao da te taj lik baš loše tretirao. Mislim, tko ima zapravo bez razloga odbaciti drugu osobu? Bože, sačuvaj. Sada kada ga vas dvije analizirate, čini mi se kao da sam prvi put progledala. Ma dobro, sada si barem kod gospođe Fontane, pa ću se posavjetovati s njom. Zašto si ti ovdje? Ja vam bole od neke grozne bolesti. Sve me živo boli svaki božji dan. Raspadam se, vjerujte mi. Strašno. Ne mogu ni zamisliti koliko ti je teško. A znate kaj je fakat najstrašnije? Doktor mi non stop tvrdi da su mi simptomi prilično blagi i da to nije nikakva teška bolest. No ja mu uporno odbijam vjerovati. Jednostavno znam, nije mi preostalo još mnogo od života. Opet me počinje boljeti. O Bože, kako da joj pomognemo? Mislim, ne bih bila nametljiva, ali mogu ja probati baš kaj sam nešto uvježbavala. Mislim, ako ste voljni, dati mi priliku. Dobro. Bog, vi ste gospođica Fontana. Nisam valjda pogriješio, ne? Ja, gospođica Fontana. Ne. 10 do 8 je trebalo bi svaki čas. Pa kaj onda delate, zbunili ste me skroz. Ma ja vam idem na tečaj iz alternativne medicine. Pokušavam olakšati gospođici. Pa, znate kaj, mene baš treba jedna takva iscijeliteljica. Znate, dosta mojih radnika se žalje na glavobolju, leđobolju i slično. Čuo sam da se u razvijenim državama Europe, te Kanadi i Americi to na veliko prakticira, pa ako želite posao, ja vam ga nudim, već se kasnije možemo čuti, zovem vas kasnije na kavu. Posao? Zbilja? Ajme, kakva slučajnost. A ja došla kod gospođice Fontane da mi pomogne oko baš tog zapošljavanja. Nisam znala od čega krenuti.
Izgleda da mi uopće više nije niti potrebno. Ispričavam se, nisam se predstavio. Marko. Drago mi je, Amata, mislim, zovem se Amata. Drago mi. Jao, kako je ovo dobro. Pa znači, ja sam našla posao, ti si se iscijelila ili ne? Sad se osjećam odlično. Glavobolja je nestala, a počinjem vjerovati da iza mene ima šanse. To nijedan lijek do sad nije uspio. Stvarno zlatne ruke imate. Hvala vam. Pa, skoro pa bi nas dvije odmah moglo na tu kavu. Može. Dobro. Ništa. Vidimo se, društvo. Vidimo se. Čekamo vas u kafiću preko puta. Da, bok, sretno. A sada, zašto ste vi došli? Ma potpuno slučajno. Znate, moja tajnica je osvojila tretman, ali pošto nije mogla doći, poslala je mene da mi ne propadne. A vi? Malo mi je neugodno, ali radi se o mom bivšem i propalim zarukama. Nikako da se pomirim s tim. Molim, ovako divnu ženu, ne mogu vjerovati. Ali, znate, dobro je što ste slobodni, jer to me cijelo vrijeme kopkalo. Ne želim biti napadan, ali sviđate mi se i htio bi vas što bolje upoznati. Pa i vi ste meni simpatični, pa može onda, mislim to da se vidimo, ne? Izgleda nisam došao slučajno, prva izsjeliteljica, sad i vi. Ja baš vjerujem u sudbinu. Društvo, uglavnom na recepciji su nam rekli da let kojim je trebala doći gospođa Fontana odgođen, tako da javit će novi termin. Idemo onda na tu kavu. Hej, nije me bilo 3 minuta, a već sam nešto propustila. Zato jer sam rekla ja sam Altedo i nekako Jeste super, bilo je super. Pa je ona i ja Altedo. Nego je... Dobar dan, ja vas molim, prvo pitanje, je li imate vi džambo pice? Ali dobro, daj svoj prijedlog, samo mi moju varijantu ostavi, ono kontinuirano. Da, dobro. Može. Šta kleši? Jednom kleši. Može jedna miješana džambo. Za dostavu u školu Mladost na Utrine. Nismo na vrijeme. Da, dobro, ajde opet on. Samo stavite pa onda krenite. Može. Miješana džambo i jedna velika margarita. I na početku je bilo, ona je trebala mene pitati... Gdje ti je Torbić? I torbice, da. Pa Izabela! A ne, ali to... Ali ne 10 puta, sad ću ovdje staviti krivo, da vidim. 5. Biljana. Biljana, B. Biljana kao Beograd, Biljana. Nije još otvorena. Hvala vam puno. Na podla, pošto imaš gajkan. Da to onda raspravi. Da, vidi se. Da, baš mi to sada komentirale. Mislim, to je ima gospođa Fontana.